Minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kirinyaga Gladys Kimingi augite gukinyiria riu thirikari iyo ni igurite thabuni wa mai ma gwithamba moko kana sanitizers na ona mask cia kuhumbira kanua na maniuru, akiuria kugia na unyitaniri makiria kuma kuri anyitite mi othe na makiria muingi niguo kung'ethanira na COVID-19. Twamukira pieces cia sanitizers 1000 na mask twamukira 1500. No tura expecting ciuke tondu ni tuondete na ni twino cikureho. Nakuo kaunti-ini ya Kilifi andu aria marutaga wira kwara-ini cia kwenja muthanga na mahiga maroria thirikari yarire mitaratara mikinyaniru ya guteithia muingi guikara micii niguo kurigiriria gutamba kwa virus ya homa ya COVID-19. Thirikari ya Kilifi iriga kuruta watho wa kuhingwo gwa kambuni cia guthondeka thimiti, cumbi oro hamwe na kware, na riu aria marutaga mawira kwara-ini imwe iri Kibokoni thiini wa gicigo kia ubunge kia Magarini ni marahatata makiuga matire na gwa guthukuma. Je, kama tutabaki nyumbani mmepanga vipi kwa mikakati yenu? Manake sisi tuna watoto. Naweza kuwa sitakufa na corona kwa sababu niko nyumbani, njaa ikaniua. Aruti aya a wira a kware maugite ikinya ria kuhingwo gwa kware icio niguo maikare micii ni igutha inene kurio amu nio makoragwo mari mwihoko wa family ciao. Mwena-ini wake muikariri giti wa gikundi kiao ni Westebo Kaviha augite he bata thirikari yambe yarire mitaratara ya guteithia kuhurana na corona thiini wa kambuni icio oro hamwe na kware handu ha guciehinga na gucungiriria thina ungi. National government na county government waweze kupanga mikakati kabambe ili wananchi wasije wakashikwa na hii corona. Na ku kaunti-ini ya Nandi thirikari ni irugurite mubango wa kuhuhira dawa barabara-ini, thoko cia muingi, mathibitari, thiteji cia bathi na matura maria makuhiriirie matauni niguo kugitira muingi kumana na gutamba kwa virus ya homa ya COVID-19. Hapa katika kaunti yetu ya Nandi tuko na watu 49 ambaye tumewaweka kwa self quarantine 49. Na ukijaribu kuchunguza hao 49 wamekutana na watu wengi sana. So stay away from the elderly, stay away from the immunocompromised people, wash your hands, social distancing, na muache kuja town kutangatanga. Hamwe na kuhuhira dawa iyo, thirikari ya kaunti ya Nandi ni hariirie na kuhurana na homa ya corona na njira ya kuiga ngari igiri cia gukua arwaru niguo ihuthike na mituki kungigia murwaru wa COVID-19 uria urabatara utangiri wa naihenya. Gavana wa Nandi Stephen Sang ona kuri oguo aroria thirikari ya kibururi irekererie mbeca kuri thirikari cia kaunti niguo ihote kwihariria wega ta kugura indo cia kugitara marigitari, atungati ya arwaru oro hamwe na arigitani age. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina.